various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the ODO MU app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the ODO MU mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the ODO MU app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the ODO MU mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the ODO MU app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the ODO MU mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the ODO MU app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the ODO MU mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the ODO MU app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the ODO MU mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the ODO MU app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the ODO MU mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the ODO MU app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the ODO MU mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the ODO MU app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the ODO MU mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the ODO MU app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone.
Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't call baby, and your card Ginger, and one echo. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't call baby, and your card Ginger, and one echo. After you want to and the maintenance could say, do you ever bought? And you made the Benam so I see the name of a jar at the amount. And not Mr. Wa and the maintenance. Now, be the phone now after not see a new baby did made you. Near me did make no chance between Eddie for rap as someone. Many about Ama Uduma Udu. Begin Eddie Nan and Penny Fooding. I'm a more crab. Near me, Abema, Nana Santis Swaba, Berima, Bema Quaba. Where dear? The Abbot. I said, no, what? On number one. And then what? You rank home. What's over? That's CP. Stop for him, man. Hey!
Sa yo tiapo yam common ede na asema edapono so ne for ba be mu nya bobo ene time be so ye be fa so ye no yem na for mema ye ma omu piabon how to keep your man or your husband enye se o mani piabon ti o mani pa wechi enko for ba afo ede ya wa ye ne maitie na mai ana onu ukunutie na ukununtimi nkwa abonten enkofo oba afro anase enkonkodi oba afofro ene no ne nsema eda punutie a ye ba bebobo nenne mini abe wo yo oba ni nti nenne ye be start afri no ho na kai se dwumadie aboafo aboa me de dwumadie e de bro eye adonko atadwen ginger eye nsan no kwasem sei ufa Ghana ha baabia be wura bia adonko atadwe ginger no kwasem sei ya atadwe ene akadu ne de aye nsan be ma waye mmere wo pese obo adwuma obitimi onuma ma obo adwuma atadwe de ye nyina nim dwuma atadwe edie akakadu nso de ye nim dwuma edie ensa wo bibia obeye bia akakadu ye kwotwo ba na akodidia eno anse utwi akakadu u ye nkwan u ye bia akakadu eno ntime kanfo adonko atadwe ginger e de amas ono no ma bebo be siesiu ama wonso watimi e de aye adwuma enua no ma nso monyere mo ho eno monoma e bebo amopa eye kama na matade ye hyemi nso me ama brand ba akopɛ kumase ha de opɛ abranto be pumatade e de ama wo esiesiu akobese so be juju styles papa fagato chira kwan e wo kronom udu kronom a also fagato akra ya wo ne nekra e be chiro kronom nnuam usi ya obun se ne signboard esio media cosmetic fagato number be ma na won so afre no so what pimpam ntade pa e de ama wa even 1 year wash frequently now popa ni nua bande ma be ma won ta no nkwan no hua no nsuo nim David na hua no so na efi di kote no what ase it is na wudi na komsa sa be ma de wudi cha bon sperm na ba bako asa akoko no nsuo nye o sa spell ti bi puba yes na bi busu na ti bi butu bowra wudi nim ya mo se ma na enwo me ba bibire be da kwa bi e mu wara na kwato awudi it's not person nyankopon adwuma na asese ni nyame na ebre ate nyankopon to da no abre no person be kam ye it is anya ma we nyina wo ya wa anye ni yi a ebe ma be ma na kwa abonten be ma ko be kwa abonten na be ta wani utimi nsi ho kwa wo ye prophet as kura bo kuro kaso ni ye da wa kira obebi na so na esa wo ba no so ye wo homework ye esa mo so bo ho so na we se be ma ne kwa sabi kwa abonten kwa na okobi etwa foforo so ka me ni die si wo kama but shall I say my manya call member sisi na so say ba na yere ho nti ye man ye contribute to my man mo kwa abonten ko di ma woforo no so at say wo say there was some time of the month oba bebu ne nsa eno say no ye de na wo be hwem because e horror say obebu nsa de be bi da obebu nsa de be 7 days ne de be ma bi on so na ede no it is so hwem say normal friend no professional hwemu eno ba na ma bu maybe so ayere nso awo be 3 months ne de eja ye for long term nsi akire Mama no nya long period this year chire kama 3 months ne die oba bi kro mo be ka cho 6 months na be ka cho ansa na otimeko ti sande mama no sheda person share na time be no go release go o pe kro wan ya esa fine my das abusiafo ye nua ba na o maya po ne dwumadie eye education program a de ma yobia nti enye wadwen se dwuma obi o mo se dwumadie bi se die mempemani nye ho ewiase obi ni wa watra adesua ho obi ade wote anu sua bi ka ho ye tie ye sua ye nye 100% na emom ye tie ye ka no me de minim no ensafan me ka na so abeka no na mafa bi aka me de ho na ye de akofi na de akobo e brent abusuafo ye ntie na ebeboa bema ema ne se omu ma ye kwan mi mpie bi na yinua ba wo kire ni nua ma no made na se wo ye beme e de ba de pa na wo ba ye wa nana ubetimi atena oba ba akon na wo mpie enkwa abonten me da se ni ka wa ni ma ahefo adu
nkomo no mini aba di mo ni aje san say ye won sem ni bi wo ha papa mu ka e ma ho meka e ma ye di pa bi a na say wo ka wo manim wo kya wo mo niema e di wo mo begina yi a wo mo pese wo beti ase on say ye di kai no nyankopon niema o de ma ma nyina wo ma chese wo mo nte so wo hwe ma o ba push from chini fa na ni so atete na ni to na no kai ye o de ne ho na so ne more ono an body no shape no nti ne o ba ti nya da di ku twa sika mu do say ye mpia ne yem saade nya nkogu ne to that's right e di ale ba ko o ma ho a e be bia o mu hia se kasa kire o because we need to be talk you can send ya kire no point blank and na mi aba ya kire sa edem fi no e putu mema off ne pam mema nana ma me ntwa wan emere bi eja na mea no customer asemi de wasa meka na amanfo di ya disuade me obi a emfuturo kra no ya mitimi mu ansisa na me call baby wono ohu and the 5 minutes ma shase hitting was adem say minimum me hu bida me wansi ya ma fe na me de be answer ja me pie because adene de ko baby a madru no edem ho na ni minim se central market na enwumere so omu on edu dan bi o ma edu anadwo a omu pack ne ma begum say yes sa dan bi an kwase minim enye me gudan ni no nyi bi nsu pin ne mu hye phone no ora onim say o bi o ha ne den ura ha di di ka wo he ye den so Johnson yes but ani da ko yan so woolen carpet so and all over Paul na nke o say timi keep her as tidy as it deserves no obey obasa do run and mo ana so compare sa ban su hye na bontia no ho fe that's right na any me keep me man no e be sape on say me man yankopon boy in the form of bossy be ma bia pe say ohu say we superior yeah me ne oba te dia me be man me na nyame ampo me say menye superior nje say oba no bre no ho asema me all the time emma esuban ne say enne no yaka nsem bia to wo mutrim say de mema timi ye no mutimi ye nti emma pinu a pese ono otia o chese ono so ho especially whereby ono se be nyame ama na boso mo edu kakra o ska and apart from that no hu say no ofe ona mama frɛ no e kanfo no e asmesi de e we ba o hu ofe fine apart from we no make ken no say emma e feel bossy it is say ma bro ho asema ye the second point and say emma peniema foforo ademono a man be a 2-1 way oba bi o ha sem nya ba share ni wine trousers and am can say skinny o there is a and one every year because in favorite oba share e o so system so when you see ka be pam ntade but at least per year 4 year for our system oh so nyame ama o to kakra to no ayesa anafo buchia chia ho kama anafo buchia no eti say dom chesu gari no e head the cinema team sa na boho miensa that the same is so enti sa mi team no so shatari e dawo ho na e di agro mu a e ma ne te ho say ma ware ba we nyina me dia that's right ti to da bi a wo share anti akoda no you na esi na ase no na enenemu papa yeah for that no share skirt na ni texture na se towel no yeah na ebubom fadum kama to da na wa page trousers apple bottom no bi yeah na bono boa sa eno no enyamre na eche ho pampe bio sa ti ugina hwehwem na down chain na be ma no hwesenya etwa kofie no a hu se ebre bia no o man innovative ayia ogun se wo your bathroom ko a ase wiase na ne dia ya sanity so na ora oba timi de ntumasi bonu mu ne nam fie almost the whole day ekopa ntumasi ni o le bonu mu
na omo brazia na no free na ntoma no taba no na ho no kan sem enti sane mo we eputu mema o nti e wo se bebia na o ma dynamics bi e ba madam bi wo se sa na okwa o friend kra wo mfa and the last one no oh ura mema mpata tai o tata be ma kakra bia na no meti wani chiapa se wa save number bi edin bi a ukuna anya wadi ka because number na ta frɛ no and time no so wadi frɛ ni favorable mainland no ya mpesa me kan say mi save lady bi number na kwase da ho den na kwase da ho na nkwase da oyo ba eno na nkwase da hwefo bi a obi nim na nkwase ba bi ekum nam abatoa yekum mponche na ntwie ne no gan no the reason why mi shi ale ni mo na nkwase da ho me ko to aponche na mo ye quite na mi shi ale ni number enti da o ba no o besra me no obo apa frɛ me who said nam before no ring na edin no so na wase bu no na nkwase da ho edin no wase bu na nkwase da ho wona mi shi awo nti saa na o se mi my wife to who send and pass it down on your bar. You see that thing. Then she said, oh yes, so inquisitive said, so now pass it down on the fire, because a tafro lead to tafro. Remember Pesa. Question now. Who is our prostitute? Especially here, Cobro, you say no business. Sorry. A man for explore say, let me and your business partners near the coming year. And you know, I say, a man you careful the way they talk to their husbands. A man you careful. A choir almost fast so a almost in terms of say one way and near maybe I'm in Catapine, a babyano, maybe I've been in Pinam Day. And they then I super Samuel, Mrs. Samuel, you tip out everything. Okay, to film sa on Netiko, right? At the set tilapia, only tilapia. Umam tilapia no amem nitia wa mamia there no when a man no compare once and can say a war the check na yere fa war the see nim patifina wo mudi wo ho we de ma men da gbesi kaka na ma men hu se papa no wo dru ni peak ti ma men ma papa no da ya no tena no tesun wo twi no twi ni se o ka fan ti se de wa no hwie wo no di gu papa na bana chali ti na wo ehwie mu da ko si di wo no na we mi so ku gare di wo gu mu a o se wo de chekwe di wo na se wo de to ta no hu se no ba no o se ya ko si ye wo ne twede he ne de fe ya ko si da ho do san ho sa de then that wintini ka twene de e wo ne de then na twe e wo ne twe na e wo na che se ohun ni a onka dura se wa mi di wie ma sam nya ne se e memma ye pen so e pa kokro e pedie e die dia normally oba ne ti da ya na un pen so obedi da but the da o ko ho no so no o so de ma di na ho kem wo so no change styles do baby gra dining table no ati so na o gina na nim na wo bre no so ati ase nti oba ye we nyina ma wo a ya na e den se woni be ka bonto mi se wonim etu mbra sa de ma na ba mu a ada se computer game bi ana na ebo se be ya and distracting me na in kwa bonto okay because normally o share wo do no any ex partner bi ana se extra e bi a aya na usunsun mu achiche nti emma timi maintain your relationship no yes sustain no efficiently send your ya baby ya ni ya do fo ntem no nkomo pane odo be da bia send na ni ya be twen me yire ba me ho o tena me na so ma anti pampan we ntiri mi no ni fu ase ko brace ya no anu ni brace ya kokko pa brace ya kokko o ba bo brace ya kokko ana ko tv abra mu do se e be like so ati ase timi de brace ya kokko de o ba bo a na chese owura enye fere aka ka se no ya ma na ne ho ahye oh abusiafo mini abema he yedi na chi a what telefidie no na ohwe sisi a wa o de ohwe ba bi ade na duru na no kwasem mo ya adofo na moto na mo hwa he ye siesie mu akwebese ye prepare mo de makoduru ba bi because encommon ede utie no
oyo ba ye ka ekose no na ado nsa ene nam ni tiri ho na ado nsa nam no na dwi na no aman bi no odi ahwe ne how far na ama adwumadi no ayede na ayekama na dwumadi a wo hwe ye frɛ no ODO MU NKOMO edwumadi a afi ne yede aba Kumawu TV ha yede ma wa hwe ene nti fia da bia tenase edwumadi bebro na aboaw amadwumadi ayekama safo ima abusiafo mepa mucho ebredu ubetim do text message aba WhatsApp message aba number no at the screen so number is 0244 123801 0244 123801 yes so message SMS and WhatsApp and abetimi de aba na ye be kan e de amount ofra yintimi emfa ye du brebe fra ye bibia matrofo ne so atum e de amount safai ma sante bema akasa wakasa sane ma we nyina honidie ye o kasa wo kan honidie mo pa ahonidie dudu no uju hunnia sisi huna enu nti ema bema mpia abonten na o kan bi se bema de wo ye ne de kura na obekọ enti wonso behwe se bema ne nkwa ana ye tiene se on se me kan say e wo se wo ba no o so bo no so e se won so play o part o ye o famudie o se wo ye wa famudie obetim bia daddy can say mo say o shenta de bi yi o ho esisi wa e ma ne kotene di abremjo de tiene se yen meka se de Ghana for be example because me Ghana na mete yeah ye ma na ye teme dodo de bia be se ma na kasa bra minim be se ma na kasa be se midiu wo ye sa wo ye kolo asampa na aka ni say obabi oso no ti ono be pa be ka chiro se bra be di medie se wo be di mi mumpa na maka chiro se bra be di medie on de wonya sa ade no wan ka obi ka di se wan ka ni wa ade a obi friend phone so aka chiro se mpacho mi hia o mefi me ha ade ma because o de wan bi a shefi na chele kama o command nsan man sa edi na guso no wi amanada obone bi batete adwane amanadi na wo da ho na wo ti nisuo eti bi nia man mesra mo me romantic kakra the romantic level yam musu de kakra nko soro aha sa asem we mpese wo boso pa man ntanye e man ntanye kura so ba pa be request se ne mi kunu ana me boyfriend ne be di me e ma yi ma ten be ba akopɛ ne be ye no so ne mistake ne problem ani yenyen because utimu se oba eto da bia most especially se oba ovulate a ne kondo se ebedi no me say oba request ya de mamia na mitia da se na de me key na me dia ma wono e man ni nim sa key no se wo obi a wota demand sexual partner wa o wodi bone krampo na abaka amekwade na miyi ade oba ono de kondo no de mame de na asa me ya afom twa kwade mani sui so what you say eti ya man ye hu se ya hwe wa kono ya man be man hu se ya hwe kondo mo so so mboksa shorts no na se fu akotere bobogwo ne musa prem bia wada ba bia ya so ya ne hwe kondo sa mo hu ye kotene sa brem se boxer short am kondo fadi agro sa ye de nse bia ye de mo de na e kondo ye mi mo kra che se ya muzimi ye no hwe de fadi agro se bia no po dware ka kawaye needs asa I tight wa hwe boxer no no ha na konda na bobo se ina ka dike sha to no so bia bia se so oni boso sa okoma timi ji uhwim hwe e ma ne brebre no e ya na ga ya mo de sho mo ko ti nipo no ko adwuma o ko do a chine di no correct ubi ma na aduane ni ya no hye ne ko to se himira cobra what ho ahwa basa be di lunch awia opon a okwa o hon mouse ma fro o fie me ba fa aduane di si me kondo bo de fa bitu se me ba be me ba sisi ye oba no asa wo chine o sa di no etu opon adwuma an ko ne na afọ kọta me bi ngono mo nsa o de awon kan be tie ko so nim se na yere kondo otima ni di no e ma na ho ba no yan Ghana for man me sere mo so o ka chebe ma se o kondo no ndi wa unya horo e na nye ade bi nsi da si ama romantic level na nko soro sa ade jak e ba na chi number panfo no horo mbaje adwani nyina yo so what I say ti bi da me more me say wrong me ti me ho bna me film ti me chem jak manage on some practitioner ya o mutaka mshan hu da me yeme wow hu na sa se de o siti o si jack ai na ide na ma odi hu a wotumi e kasa flap na de binya
fla put the selector and I recognize. Or baby, or the taste of guy and a type of girl. Or because a spec. So what I say, was a guy or a man crushing my more chest and members, just a man I'm more rushing. Then it bought one swag. Yeah, Russia, the woman to come back catching as I go in the feeling no. Let's say we're running once in asking in Abba. Maybe I approach you. Oh, you're very handsome. Do you mind say because maybe I can't straight. Na some branch no. Oh no, was straight. She's a girl of him. Man, see the young because what Obana Baba catch on the one Casay, who no or best will catch Ruby. Said a woman no sano, I'm a main comarca, no one come on the depa. And no sa win sana. Union say na, who cran say Kutaji, who saw fair say noon say. Say, and yet a dear cosso make us a mind. It's the moment Bama Sabin and Yatseno, who approaching us or baby respect to one time. Said what a fracture in your memory one man said your morning Indian or form. That's a gay or Crasano, a shawniana, Sabi, and over catch up open. Oh, one eye crasini. Go finish cushion dear bra. Because although you be ice a magnets, and whooping. Oh, yeah, they're better. That's a nipple one man who quire my instincts and that's what feelings. So why express ya? Won't have. Tell me, I said, I command a panel. Manina, then you need check. The about me approach Bema now in the companies will do. Bra. Timsas when you I don't know what to intimate. That's a training in a year, the continent jabber. Now, and the Jipono. Oh, you too. Oh, dear, check. But means so unim. At the back when he say, me oba na pemisa. Ayana me it's a man means me no stage. I didn't hear. Aha, ebi anajols. Me ana sa Jimmy nsem. Na so oba wo hosan mo be bra bitwititi nsem na se do be ye ne ade na ase me hu ni sa ase me an me crash hye me. That means nsem na a long process. You bold enough they will come e ka kire wono. Di wakoma ne so. You bold enough to approach the panel. Me feel you. Ma ese musia ya monka. We di ensafan ma kwan. Musia ya esremu. Maniji ye ho a monka. Sa ye pro. Be ma na mpa no ba so pa ka twese bra me pewa. Sa relationship no won say ma worry. Enye yi say mo break up. I just say bibi e obi di ntro bi asam want me ate. Trust me because on say e mai eto da mo timi ye adada for kwan bi so say be ma approach na e bia bibi e be ma ye ma nti na odiam ne fe ado beba no e bia wo ba me ho kama me ne ma na me na at least se be yon koyem hwe ana say okay oboa me nti no ma me fa me ho ma no but here is the case I won't be man on pay for any reason. The reason is you love the person and you genuine love. A genuine because most a man be break relationship because o problem na boa no o problem o pesika man bi but oba no be approach you no oni sa intention no de na koma and eba. It is a relationship say be a bema na ndin true and say bibi boni bi ankoso a wo say wa ko bi aware say relationship mo ni mu nte da because pure love and e kasa and kiss na obi ebi ti sa nyama we nyina oyoba na unya bema na opena wo yes ade we na hu na wo kipu no e ma wo kipu na wo ntimi nko ba bia wa na opena wa okofae e na de bema na aba be kanso no unya na eno ye nyeja no o mu ani ku no ho wo mani didi soro no na odidi e wo fo so di obedi wa ha ne wonu asie wo enye ya sie didi mi ba ko ni nya ba ko because amodi nunya o so de bibi odidi na me a e so de na ginye bibi na digestion take place odidi nwe nkoda e sa be na pressure e so dwe na wadi utimi di twe na so timi di kote na digestion take place to shower na sa wo da to so sweet dreams nkwa na have ansa fine my da sipi afi na ade wo fidi ato a high Kumawu TV ODO MU NKOMO dwumadie na obi a ade wo fidi ato a na ade TV ato afi na ode ato a ODO MU NKOMO dwumadie na wo hwe wana waso yasna me ade dwumadie de bro adonko atadwe ginger ensa no konesi on ma no kwasem se atadwe ni akakaduro no aduane oyama osone so a emodu te se aduane no aya na edase no ansa wo de obawusu ni se ya na wo hwie gu glass mu na chese eno ano no ano nye dendenden ema etimenum emema enum ebeboawo ade a eye kama kra wo ne se ade chia no pa wo ma ade chia no pa na wo ko baabi so a
wotena so ana wo sin wotena so won ha won kra yanse wa ro watade no wonya tena so a wawie bibia beba abont eye kama pa eye adonko atadwen ginger baby adu ye twa ye ho ni agen krato ye ba sisi ye ba ye de dwumadie no ento aso edebo me so ade asamena ti ye ba sisi ye. This advertisement has been rated and approved by the FDA. I don't call baby, I get a job. Ginger, I no one echo. I don't call, I did and then you all my money go. I do a I don't cry, baby, and ya tajabo. Ginger, omu, and one echo. Upatia say, Ubanum, I don't call, I tidy ginger, and then the woman market. Atonko atagiji nomenyanse wonto ema nipa ondi efie eduwo ensese apefo. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Memo akwa babio edeba ODO MU NKOMO dwumadie eso yetwa nkoje nkrato na yasan aba ena asema ye bobo ho anase dapon tie ye dwendwen ho ene se ekwan be so ena ya awarefo emma titiro na ejina man so kwan be so ne be fa ye kununum ye mpenafo emmema no omun nyaye ho enkwa abonten konkofa emma foforo ewo yechi omun kwa abonten konkofa emma foforo ewo yechi enne no ne asema ye bobo hu na ye twae hu yaba na baabi aduru no kwasem ne se ensafo ahima se emma no wuhia obama na opena entoto ho asekura enyeja ho to bo ase ne ne nkasa kone nchen approach no ka chense bema mani jo wo yesa bema no unsaka na utimi handle ni ye bema no kra no okọ baabi utimi se enam se wa utimi ba ne nchen na ne ma wo ye ni ntino ontimi nkwa abonten tambia na owo nchen no kwasem se saa asem na mini abanka na mene ne befo ma hye na taade mpa mani antima mu hye na mo paya yesere mo monkan kire ye na yenso ye betimase munsuru why ye betimase pa bema ene oba no amaye kwan o wose ema ni hye no mo paya omunkan kire ye na bem uni anya saad na ompe na conditions wo ade de biade oh sa epenu ama no kudu ka kire me ma encourage me on say tell me am advocate say so ba hu be ma na we dem pacho mentwa no ebusuafo yesere mo number no message ene ye de efa SMS ena WhatsApp yesere wo ofra yentimi enkenkan na course basa yentimi read message ni enfama yesere mo odie message ene ye de ba ye bebie amatofo atu na so de wonsem ende obetimi afre asem bi apesa okan bia no na watimi aka e de amai e da masepi nyame onhia nana on the there was a time madam to be encounter they are okay herself na ye to spa we feel back on the baby be share na ye to spa na lady buy no friend madam go ka say on ne won ko na asem ti o mu na say at the end of the day no say lady no on ne boyfriend tie and wanyem and on him na boy no nya kwa ko abichi na every ko fire or the two means say na go they say or the share why you say them ma de ne pot pia a drew or the abortion just a bema ya bema or ne pot be pia mana ko awudi no sa na ni say anything else I say no we found out na the or nyem no way
otu kwan oh etona bi aya na ma no o approach you anya me po ni na na ejeni o that the end for the quiet obi akofa so me ma no still be no mo ejeni o exactly na so ejeni o but that man there e ne ma me ida say wo na e fe no person take it taste and one and two e beti ma base bi wo ho a obai bi wo mantamu a wa ye no ho the men ya bayo a kese o makwan ma be ma ene ne enye ti o so baba o di ko bi aso de ti ko be kafo to true challenge ne ma no na kese wa ye that's right apart from nema we mi no men man ya aggressive wo ma ho so much wo do hu ni say ye 50-50 affair o pele so ma mi a me ne tena wa pele so a there's no compulsion in love obi no wa undimi nhye ne say o me do na dia ba ko e hu ni say nana mesel ahwe asem na refi e na wo be fa ne say onko pia na duro so na asem de me de pa emfa no kwati nko pia duro ne so enti boy na kwaba na enyumre no spa no part 2 ni airport the one the police couple bi ba say wo hia yadam ese wo ni ho no so wo yin ese wo pie na wo ese wo kopɛ do kunu bi abi mi do mai say no ba am kan say expect as wo hia not knowing that say e bru no na e sha say e ye dwuma no na lady no also fa no wo tiem ndi papa ko ho bi say say adan no so wo yem na o so say no to the black man e dey do kind of madam eh wonsu ni ho hwe a big case ma e kwan e fast so madam ni en TV a whole lot ade e boy say get na se get wudi a nka ba na ina ka madam bi akọdem o nti enye brebia na oba ba approach you say odo a ya na ye geni odo sometimes you go opera me obi aka chere pen o si say the waji din already video some more din ba ko nam de wo ho said the why dey waji din o pese o din ba ko pe no o di din on so di gini din that's right so abedi me unu say kuma would actors ni actresses wo wa the position ni role of play wo movement o attract nkofo all the time ni ame kan say genuinely so ba on chance of wo hwese ni o si ye ni obi ka kire me office o say ati ba ko ma pe o me ma ho pa do be use perfume ham o si perfume trim ma pa e di flu o me top perfume an board in pa onso yesu pega na o pega we de o pega e je na perfume but sasa no kan ndi ama o pega na be who say any me moto amu num ne hwa ahoho ne de na me ya ba kan se me hona me pese me duale me submission no kase kakra ne say you don't know sometimes na me kan wan we asem e ma ni bi wo ha o sha se wudi no a ono wa play romance no all right o de ko tie no to ano no de sato ne ma so na wa relax so much wudi wi anu asole no akata so o si di wudi wi anu akata so na de oko abai wa so ko ti mu no gina ni nyanko beben se wa endeng gina ni nyanko beben na o gina susu o gina ni sei besia num atena no no oduma no ti sane a primary sex ni akola nya fan eyes e bia tu ko bema wa yire ko tie nu ma ateno afuri ana no na ye hyen se esa na to kakra fa ho yawa ne dana nu ne du ba bi o de ne sina bo bwa no kakra as esa na asa de wonam rough road so no ntini no se wono asa de opaja o to de hia kakra o yire so nya osa wiri ono kese woda ho na wapaja na ba ko si dan na wo se ena no say hey asay ni mo aye risi na akoti na honjo yire de tu ba wi na hu yire oba de wa so ba masisi won nu ne koti ya no be se 5 minutes bi what afresh one se for so ati ase e no bi hwan bu anu mu ase ko kwa borofo nkati mu no na o se ne nkọ ho kase o yes aye be ne ya tu de bo base ne kakra na wa ye kote no ase se na kokro muti twintin no so e twi so
two balls and a half and film. Do you know for Chirano, Bama, no for Chirano, getting it? We're saying now, say, now they will say 2 months and who knew no Bassa. Bonso, ultimate tenacity. Baba, day, if you have to. A 2 year wing there, be. Now, Bama, the Potier to Canano say, not going to wait till we said, Oba, me and we dear. This will be. If you ask it. And you were right. What I girl, I was signing marketing kitchen of a fancy already. I'm the Amian on that one. I did a young in that one. I mean, if you out at home, so why change his ties? Nessa buy what be an near BBA or maybe be a gear. You saw right, buy what because and be chairman, man left. Of course, school you once I am my school. A young girl who secondary school. SHS. Now, find some came near Qua and was a that. We will see drive with you and need your more power. Never find you again. You see, I'm papa drive. Young as I'm about to care, you wouldn't very use speed. You'll be on peace speed. Now, what I be saying wrong. Now, we get friend to chain. No, you soon name a 4 terms, so you dick, you know. Now, school near Crown. But the outside who's in one said you don't go for a walk. A Juguru. Muyen Crucrino. Vasa, who said, who want to show up by force. For I make us out. Who want to show up was all Bowa. Now, where we my ass has yes. About Tom. And this how your bar now when your bear man in it is so cool. Now say, oh dear, what about that? That man's will be to be a woman. What few any of that to woman swap. Fine, what kind of son? But the bedroom quite get time. Yeah, you was here. Yeah, you was here, Chile. And I come in for. I come in for the answer where I quite all to the now, you almost like a home. What a red ant. To Mutiani, the nest sound too nice in the captain. The training fees is Caban so there. The Bama de Church acquiring for children at Caribbean. Never promote Sabin and another. Diatro. For the way to an one. Warrior saying, like I said, what you going now, catch you. It's in a penny for it. Wouldn't you know to that? Now saying what you could mean cattle. Now, to come in 8 to 2. Into a rat. It's your own said, a man you're committed. And you are also in your dear. Oh, yet. Now, by yet, you come do it and do it well. Sex is for pleasure. It is a wood you are near. Mauqua, no matter what, someone around you. Yes, I feel I'm able to pass enough. When I'm a president, who treat a wholesale boom. Not just what no answer when he and what to be saying. Now, okay, see. You're active. My bear, why need the one I'm in it. Let the binet or try it. None of the boyfriend who will catch it. Papa, no, your friend, Miss Tanketia. Oh, dear woman now, Miss Tanketia, and drink a view. Sanketia. Maybe I was Sanketia. What do you tell me, Stano? Now, make some big woman, woman, like she say, not me, this Sanketia sound. Now, then, play one of the the what you eat me sorry say ya many are not afraid of together. And you're right. Oh, because I sank it, no. Nay, no can no, Gina, oh, young force or pass when you give. I didn't run one baby and one. Nana, yet I say everything for ye chair whoaba. And sorry, yes, you may be no. Said ye city no. Foul phone, Fred Wunia, what downfall. Young could be catching say you may be cause you come out TV and agree. Na baby a druno, me mom dear, me metiano, me Philippa. So won't feel me ma quasi, it is a now so bobo, Miss Remo Adofono. Ye try one bay, said ye, so a bed children, Mon Chassi. A memman in Chassi, me, and my man, so Mon Chassi, me, a memman. Na Mon Chassi, a more 12 neddy. Never say a be. Edi bi no mawie ne bi nso ehhase ye twen ho agenkrato abayise ye ba ye de diaka abeto aso. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby media tajabo jinja omu no neko upacha se ubanmanu biem I don't cry atadi jinja and the woman mati do atadi omo
kwa babiem edia tajabo jinja omu eye no neko upati ase ubanuma numbiem adonko atadi jinja ene dia wama matido atadi omo obebe numbie Adonko atagiji nomenyanse honto ema nipa ondi enfie edunwo ensese apin for eno. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Adonko ababiem edia tajabo jinja omu eye no neko upati ase ubanuma numbiem adonko atadi jinja ene dia wama matido atadi omo obebe numbie anuma numbie. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Kumawood TV aba amansane yena yebi. Kumawood TV aba amansane yena yebi. Sini papa be na upe biyashe amansane winna no baby ya. Kumawood TV amansane yena yebi. Kumawood TV aba amansane yena yebi. Kumawood TV aba amansane yena yebi. Sini papa be na upe biyashe amansane winna no baby ya. Kumawood TV amansane yena yebi. Kumawood TV aba amansane yena yebi. Kumawood TV aba amansane yena yebi. Sini papa be na upe biyashe amansane kwa babio ediba ODO MU NKOMO dwumadi eso yetwa won kwaje nkrato yasan aba yabai yedi nkomo tiawa bi na nkomo na yedi no ye ho aduru eno nti ensori nkase yedi nkomo nti wo sori ye ne doctor mayase me de adi am different e doctor mayase be ma pese wa yase eye kama pese wa udi twe ma etwe esu fio sa akokoba me pa atwo ensori tenase niti doctor mayase ensemu ebeboa pa dog me mo akwaba ni dia ne doctor obo bisa na me di am different doctor mayase be ma pese obo adwuma se be ma eni ni nhia dog ihia ache na ho ye de adwuma ekoso enne me bomra ne enwumre Ghana man yeti yo enwumre de o ubisaya I'm said the dara na me sanebe pie ofufuru ha yeah se me ade a maka na se FIS dwuma de ne wu bima wudi na se me so me de boa yeah na be ma ne kwati so ade ade mi chi wu wiase na ya ade nso egu aware iye pa koteketwa me na maka kire o kokota ma file cases ne pese jenya ne furu kwati so no video bi on phone so na awe ba na fiase frɛ binom tomo won kru no ma se si awara so engine so opebia we are na mekan we ni enlargement no we enlargement na person cut ne yakase a wo de fate won sa wo sa te so le within 7 days na just say me na watwe na cut na sole agina so ah what time oyo ti just food dey do bi ona man be first
One of them was a question I will do go to now. I don't know one or them some ronco. I say fumu die no. Uja 7 days uja question na eba. So na eba. Enye say na no teacher tempon na no na o mu use ni ade ma ho e de we 90 kura we rofo no bewo o di 120 we rofo no bewo no o che small girl na for tietiem ni ade no o ti ase one time no small girl bi no ka manya sugar rim ti ko gina dio wa o be pra o ti ase na me dia baba ke no o ta di me su e wo su ni how o mo pesika nyina ewie na younger si e de o ti ye boni ni na kra nyam fa na krensi o ti mi no boy no sponsor o say do you know ya kwa the BCC ya be ya na de na de ni wo bi o Dr. Mayazi ndi wo a what time to be plan atay say esisuani kese boy ji say ya pe no say enu anu ma say bi ma ba o ntwem to we nya pote wa na so ya enokra se so abeka obi o deni na si dan wa ese man hu no do pe bi na say wo fra no ma na 02446749 na ba bia wo biara what senis kana ya de be maka na ede na de abrel doctor number na da what is the one thing ma wo akire na unti ma wo kuma aso so dia bet ma frɛ na ba bia ba ya so ye wo bebu unsa ya de bet ma ka bi but wo akire se wo ntimi ma ya kuma si ha dia wo men kuma si wo fra there is always kana say de maka na ka na ede de abrel wo de wunya na na say wo de massage within 7 days na wo ba wo say 7 days be ma okoti swa no wo say dro wo duam e dro so a na ma nyankopɔ de tumi ade ahye if you are near Abba, Obi friend was a doctor. May you remember me what year and I'm have a room crowd made up on my son. Ah, a canon one was here. Anxiety. What you say? I quite know now why they are banana up on our son. Because I always keep it. I already said we did not why. But your very much is a new young long journey. Any where was his ya? What's his so go to masa na we ti nti wonu mi nyina no ba je woni match bia da nkono me se abe ha wa na chi 18 no answer o din su hie kakra de onya no su hie na wanom ana ku bi na de anom ana wo da abosa di bunti sha ku bi nsu ana to fam kura ko yo kura be ma mi abe sorry ojo to be sorry edroway e sole nsu obi di twe na ma won say yes say e di twe ena munsu ya de ho aban kwa na igusu ya da yida so na anokwa asemba ko nso sesen guaware na san ma mema na pisi of cry efura so be ma wa furu so nso ya nso yo hawo na wo wa ipo pen na da gi se wo ko hwehwa ade wa kire wo de yefunu eguegu ade so wo de wani se kwa wo hu e yo hawo kese eno nso ntin na medi ti aba wo no ma atwe afuru wo ye be ma wo yo ba no so de ti de onya no nso se wonuma wofuna ekese na atwese ade na de efrim ma wa ifuru ya de ai kama nti ade wani boss ya na de say ya wuja ku kan na wo hye do se time pu aba ya sa wo hye sa pan di go 60 no hu je yo bo ohun ade na ko hye to furu ko na efuru ade akata so nti wo nya se wa efuru be de betwe wo ye be ma wo nya se wa efuru betwe because wa efuru so ye kase abe ma ko tisa wo fu ye kase a wo kote ena no kwa se be ma wo nyina no na wo kote dey ehi nti wo hia this food supplement na ai dey aboa e mai kase go man de wo nyina wo nyina me dey etre nti no mesraw ba won sanya de inka bi e ma fie enyo na nchuwa wo de nyina na aduan a wo de si wo kata so nyina na wo ma on napkin se mena nyina because of adesa wontimi mu adwuma wonti me ya wo se wonti mu adwuma ade sana be kofia na yam hyew ne Dr. Mayazi be wonti sase ro bia ba ya so e bia ni ho a owo problem wo saade hu saade no aware ya so amanfo ani age e ma na nka se eto ma won kuro no ade ade idi ho adanse ena ade ba konso a esam pisi mema of ni se wodi twena se wo ho beba na fe yin fitamfita mo fe no white ni ade e discharge eno kra di e ma wonu kra to nti wo bia no nti na me de adru we abai say the society den say nya ne say den abon say den eno ansa wono na odun zogus abon say ho nyina ya den aye kama nti be ma no be di a ontimi nko na e fe be di ango no obon so o wadwu nkra no ya den o frau kai
tie nua so be frɛ so bo ampesi mam ne ade wo ampesi no be frɛ no kwa gi se ho ne kyere priman no ye na se white ne puba ne ade na enya ne debi oba kodi ampesi ni mumu this will tune wa kopepa ho no ase abedi e asiesie ho wo ti asie ende papa bi o se o tena na ye da small get bi no som o di ja de o di da be ko akura bi gine chire dia enti fa cha wo hia bia frɛ no ma na egu ho no na ye ma obi ne ende e fa yase ho adwuma sebe ma sundua ba fie emfa wade gumba sebe oba na se a enyane ebon atwe ho agneade ande ehu aduro de yakopon de akyɛ because na make it so be any over bomb pie my white akọ Debbie so be any over bomb pie my white yes of 7 yes of 7 empa entimi is Debbie entimi ma kotin ye kase enti na yakopon de aha de aduro pa ntumi ahya aham what you say into Ezekiel chapter 47 verse 12 o say munni adu abanam fa aha na aduro enti sai are na aduro ne wo muranum ena ya ka bom si ya de boaw emma ware ya de akoso na ne twama yim kura ne kotiketwa no kwase me ndie enye kura enti friends sia be fia no ano so twepa kotiketwa no o be so abun so ba bedi he ma ya we yo to fi gwagadugu o se doctor me da wasenya me nshira o ake sia na ye mam ne memu asa dai aye dai na me sani ne mienu se so sa so bia de abafie na na nso frem wo so otukwa kwa brechi opa bi dia ko na brofo ma no akire won se afre because they say kwa brechi akonya broni ba na black american now ye obi say why are you from Ghana you know African because they believe say yeah Africa for cotton ambofo man pe cotton pa bo made na unsan ka mayazi what you say mayazi and now friend mayazi no what kesi aduro na long journey dey na mu ye den na obegina so ya dai achen na wo yira ya dai amoso no ba no so ne ye be siesie ho emma won tia tenka bia owura be kan na se dwodo wa biesu a wa hwe wutimi ni be Debbie wo kwa wutimi nko ninya ne nko a echen fish o jase ni nyina yare nti we wonum sa chi na bo se esiesie ho na dai na ekire ho nso madam bi se e ma na umadi na enyansa ye nu oka otia be shim what's pelican why say you oka otia be shim and o ka chiri se won wan dia ya obeleki because enya de e bone na mom e ho nya dia bajawo we akoso tabu misrew nti se wo hia bia frɛ no ma na that was experience no 0244674927 ofra the bia wo biara e de be maka e de e dia but the gusu dia me na so say enko se December the promotion na me kan no anua na me ye dey the gusu am say ya ba baby foforo enti promotion no fama na ahwefo ehwe yen so munya sa amfa so ni bi okay promotion is say obi ohwe program say ya ofra me ya adro we no nebo na ye ton no da che mi no to ofra me ka kire wo na ye say but after December na say na ye ton na beton no but wa ahwe sa program be na e isu adan ama say de be ya won sabe ka bi na nso anigya adan abafie because me say ye nua na ye di ni chemicals na adan ama na say in fact ahoden no asuate but we pa wonim say we di pie pa no wantima nkolon jani emma so ba no nso so ma bi wa won atenkan adan wo chi di say wo kona do kona na ma no ne ade na ho abade a wo gingire twa no bebo asom enti mi asom bara me tenya me won because obehwe asom ema be obebo asom ema be atenkan no aye say tete ceiling fine no just say usom no watwe nti wo na koma no just say wo bre na ansa na akoka no na akote kitikiti awe da akọ wo bre no because I say wo peja no koso na yeah you Catholic people say so what a night and he said tie enti me nko da be the bed akọ what just say enti me ma na fra maka jo say say wuke enlightenment we no na yekese e ka ho na de what the piano but he afa edin na na papa ikai o de be feeding kra din adechia keprise ese me respect o na o de so o yire de em say o mfrɛ nkra no oba David na the truth of ya ware be almost 18 years in the penance echi ayesa ababawa no say 16 years na ndi me na me hwe ba bia nuance honko na awe
me patch your Fred doctor number near 0244674927 0244674927 and now his screen this one me patch your also bit me a Fred doctor sisi e de o kasa yi owie ya ape me so bit me a Fred no na ne dog so akasa aduro na wo ka ho asem no me maso ahwe wonso sohwe na beboa be ma otwedie mu aye kama pa mesho beboa pa dog ye wie no na wasem tia na ye fa so ye wie na kura se mesrew ye je mani abere bebrebe nyina ne se ye de aware gu bebre ahye befo na bonsam batanye no eye sa na me ye bobɔ so yi obi akotisua etwa se be ebon obi a wafuru so ne ade wafuru so ya wo hye bibia mfataw wa ye watua bom wa ye zakatu ene ntira me mani abere se me nhwe na sa na me enkoso me mfa ngɔhyɛ bonsam na onye hu aba so body so na eye nimdia ye ni ntino nti aha na nyame dia ama ya ebe science ayare ma ne ma ye kama to so do na ma ka den abom na me tua America bra ana frɛ no ma na won san ye den nka bi na asomdwe ye den emra fie na san ye younger woti ase na wo kunu tambia na wo hu na ninye wo ho be ba nso we fura ye kese woti ase na wo yire nso hu a ninye wo ho na ne ma ye den enkoso na asomdwe mra asofdwe ma ye bra dodo nyere nyane bonsam oh woti ase duro ho nti fresh ya de nsan ye den nka bi tambia meka please sofu bia no betima pompa ze okoti so nti enye kese da enye sida nti nyangopo ni bia no da sha han na makaka de akabo on sa tete no wo abofra no so a ye nana no wa ebi wa de babo sa bo so wa kese kama ne ade nti tete atempon no enu aso ena ye yo ena wanyi said de bo so ho eden kwatuna to fact de be so yo dog ye da se bebre be ma akwoti esua wo pese wo ditwe eye kama no me pa cho wa ankasa bo modern Fred dog na obema wa ankasa wo ditwe akanfo twe bronya nso na bronya di edu sei di anokwasem ni na ekoyi sei di a emwa ema no nso wa himfie no twe no nche da nye say the doctor see kan ai nyinya say wa koku store bisande mesraw bo modern Fred dog na ne nkasa ade ne be kama pa dog ye da sipi nyame bo adase ne ebe san ehia yo ye da sipa nyame sho abusiafo ye twa ye ho aba This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Egan Echo, Upachase, Ubanmanum, I don't call, I tadi Jinja, and then the woman Matigo, Tadi Omo, I don't call, I tadi Jinja, and then the woman Matigo, Tadi Omo. I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Egan Echo, Upachase, Ubanmanum, I don't call, I tadi Jinja, and then the woman Matigo, Tadi Omo, Atonko atagiji nomenyanse wonto ema nipa ondi enfie edunwo ensese apin for eno. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Egan Echo, Upachase, Ubanmanum, I don't call, I tadi Jinja, and then the woman Matigo, Tadi Omo, I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Egan Echo, Upachase, Ubanmanum, I don't call, I tadi Jinja, and then the woman Matigo, Tadi Omo. Atonko atagiji nomenyanse wonto ema nipa ondi enfie edunwo ensese apin for eno. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Egan Echo, Upachase, Ubanmanum, I don't call, I tadi Jinja.
can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Emo akwa babio ediba ODO MU NKOMO dwumadi eso. Yetwa ho kwaje nkrato. Yasan aba. Yaba no de akwa beso se yaba no ne yaba. Saa bere yi kone de gidigidi pa. Abusuafo dwumadi no wona oboa ame di dwumadi no ebre yen mese eye adonko atadwen ginger. Bowra baby e tonsa baby e tonsa bia okwa onsa beka adonko atadwen ginger. Matadi eshemi Fragato and a mama tadi eshe Fragato the number is 0243 2942419 0243 292419 ofre Fragato no bedi nkomo me pacho ne nsa no de eshemi de akwebese nketo akra obeye adwuma na ma obeye adwuma na ma wankasa wani age eno nti Fragato nene no eni nkomo obesiesi kama pa owo kronom o kumase yanom dia kronom ufiri kumase a okọ kronom no me pacho udi osu besi ewo nuem usi nuem a utwa kwan se wo san fa ka abefa ka na pe abakrum no bon se Fragato signboard so obe nante be 100 meters away ubekọ akoto ne shop ewo ha oni bedi nkomo kama pa enunti mesel Fragato na ono nso ebeye adwuma kama pa edi amount se ye pharmacy ni bi amanfo bebre do mu nsem aba e wo se yitimi ekenkan e de ma wo mu me pacho nana wo se ode nana e won kra de watwa Dr. Mayase kra de amaye wo se ono no ni TV no onya bi nhwe ba won wa hwe ni mobile app so won de wo hwe ni watwa e de asande nana e da se pi nyame nhwa ye chia oba ne nkra ni nyina wa ya de pa Meso ODO message ba meso maudin emra udin ama ye hu nipa kro ne yetimi abonidin esa adwumadi ne nyede ye nua ba ma Samson ono nso so free ono nso de message free West North wasi na niji program ne ho pa nyame onhirae ye da sipi ye nso de be kan se nyame inshao obidi aba ne deep ne de oba ne da ho ba o se nani age dwumadie ho pa education program a so bia etimi etie bi na wonso etimi ehwe bi yeso we de ye nua no se de wosi ka no wonso ohwe bi na ya ebeboa me so wo the message ne ba na de udin aba bebre mfa wo mudin emma ti wo de message wo hwe phone ne so message no udin ama na wo de udin aba Lydia nso e de ne di free takwa ono nso se ni kunu de nani nye se ye miemia wo ba fefefe oba na no wo mpesa ade no kra enti ya advice na kakra ema no eno ana we de ye keka no enti ensafo ahema no wo kan enti papa oben yenu aba na tie na afi ye wie no na onso di bi amemema na miemia na ma pa miemia because ma no umia no no nso nani edge yenu aba ma yima ono so di ne di free oboase yimase nani age program a very nice program nani age ho pa yima edase pi Mary nso free Mary Odru ye ono so free oboase was topic near topic nani age ho pa Mary yenso ye da wase pi nyame nsha monyere mu na moma mo namfofo obia enhwe dwumadie ni bi emfa emaye na nyame ebehwa yeso wa amfa odin ama yentimi nkan o message ne ema o ya fa odin ebra na yenkan o message ne ema na aboa na ye kama ye koyenim bema wa mayapo na enne dwumadie ne die mi amani age asant safahima sese ye bewie enche bia ne ye beso dwumadie ne so ma wa popa se die pa keyword ebeboa mama wukunu tisese wukunu wo ye ma ho ahoni ma kwadwo wo ye ma kwabena kura ubetime kipu no pa bu nsese wo kwabonten week ni na kura no ko 5 days kura better so amna obeko 1 day apobe na betim dia mama apon de make say master keys nya na me release in area on at the buy but
oba de sebita frache me de ahonidie ni ye number 1 mame ahonidie ni account pa on se doctor e kasa wo chire mu se sebi se wase wonya ukra me comment se utuko pepa ho ba pepa ho ade no bua be ye wade no ade se ukọ no akọpepa obi okra okọmpa na na adwo na nim atokra won san ma bi because on the battery na I old or so bozo answer na start na what be dey ba be shima na to sa kotu sa koba dia esa na a long story nti mi nua ma me stress ya hu ni die no enkosoro say 40% yen try yen nya 100 kra yen try nya 90% na sabi ota fracha ye di ho nso a me yen 2 straight e die no I was say tactful I was so romantic level na ekosoro I was said ye nya common na nje sabi kwa kwatena koma but I was so ultimi a sakini pa be ma no e man feel good what I say tell me man per se me man like you but sex maybe that become a friend love making reciprocal you do me I do you because I was saying you ultimi feeling to the maximum level what I say it's ye nua man so me srom omun suaso mbesi asake me ma no me kwada say ya me kasa ya atakra unya takra na aha na de sensu enwunu blog kra fa tu so fa takra ni tum na so wo sake ne kotene sa ne se hwo ne kotene ton se vein bi wo ho vein no one no mama na koma no na wo be mo bi kra dwunso no na de esi edimu di agro she ne mama munyi na yi ye pede de ma wo ti officer wo pe tem so be fie na o se blog so de wo de takra ni tum sa ebe ye nwunu o se wani na ho so no de fa wo yem kra be hyewo David obi o ma na ne yem omra ha wa yo obi ana ne yem omre o wi amon kili basha mon to aso boata uji takane fi nso ma wo de sa vein e wo hwo ne kotentem fa kwa na fa be fa hwo na te so ati ase ma ne ho ma wo sinwu no a wo sinwu sinya ma ne hu no obi de message ba wa mfa ne din ama na asem ne ye kama pa o se wakoni kunu nchen or approach ni kunu for sex tempient ni kunu na dwen ne se o per sex pa wa se o ye adwaman e die ne wonye ono so do be ma ne nti tempia no per so de ma no nti wonye dai na wa mfa ne din ama maybe by very unfortunate say ukunu feel say be o per adwaman there be nya abo fatal time go on fa ma na obi be di ama what I say but we be aye ne 3 time at 2 so e bia mo be timetable atonwa se bia ne mpacho Monday se bedi ana Wednesday se bedi ana Sunday se bedi na e se ni trim se ne day ni duro dia o fit okon so do a se Saturday kura ka dan se na Saturday so that say se o so wiem na udi no own akono le trim at any given time and some your partner that some your worry for na moto na wo se okon do se obedi wo a e wo se o partner etimi service wo eti mi rawada o ma mesro ma enua ba no kwana ne ho nsane no time bia ma ne look beautiful cry dino ma ne on sweat na ne ho nya fe all the time obi wo yire so pedi a say de da obi mo san fan kwa abonten do wa de ma obi okra wo bebre ho o se obi di pa kotudwa obi bu apache wo no enu mu bo shepa be shem na de de ma se dia wo so me wo ye adwaman so ba na nya sampa na cho on la on feel free life is short on feel good sepeta fa cho no an yore ena ono se obondi na also wodi no ono so wodi na ma no so ma ono so look fresh all the time because again a very really stress ma wo free soul etimi salary di pedia ondi no so ati say sabi am twa ne se fa nyonso kwa ka kotokol genye ye nye ho ye nye portion na poku de ne dia ba na ye de wase pa nyaminsha wo se o hwe program no na ni agi program o bo ensafo ahema ba so se na wo di keys bi ye de man panana ye chia pa wo na o yiri nyina ye chia ma na dwi mu hwe ne de mon kaja emu emfa emaye enti na wo kasa to aso ayiti o anti para cho ye nua ba na ye papa no ma ye nua ba na ehu nsane no na meka edie no ho asem se takra no wo de enye takra na kura pe ice cream ice cream de ice na ne kakra no so so pese wo tafre kote no ho e ma be ma na adwini boma wo de wo sokote nim sana fa ice cream no ja kote no ho saka ice cream ede na try say be ice cream no go bia no wo do ketse ma kwa fa e na se be ni no da yan so na ice cream no kote be sane akosi ni turu mu nyina tu be wadwi se obetafre enya wo adwini wo na wo follow ice cream wo follow wo de onya wo de ice cream na wo follow goso be wo mo fare ade e be ni din
what I say but the moment I ice cream be go mu no so kasa wo the ice cream go show say be weekend it is all like ice cream nyina free kote no it ice cream the trend be be fa bia no e ho no target so be sure say utimi leki na sorry utimi saki na ama no kondo say odi sabi no kote me wura otwam on say ha na akoma na target utimi nya am so mo oti akoma ne to fom oti di obewu be so ma akoma ne abusiafo yesemo enche bia na ebia matofo no atum na wonso wafre na de wadwen aba na amankomo no ayede enu nti ko wo phone ho na yedi number na to screen ne so na wafre de wa ma haide wo fra yentimi emfa wasembia ba fre de the screen ne so no na yeni enkomo bia betimi aboa so aba ye be fa afrefui na yenya nwie yen pono sesei oba bi on ma de obeye ya waye de ni famu de bia wi enso wo be ma wo be kosa na oba no wonye de di asempa na wo sei na wo betu mema ne nsofo afase ma no bia waye ne famu dia so be ma wo okọ ade ba ko an sa ware fo tia se ne se ultimi ware abra obigenya kopon chi mpa bo hia we say sometimes ya na nye me ma no apɛ and on the cover team bo ha spirit be control say no matter how I really committed the kind of man no kokko no be ye no bi so ye no o cover team akwa bi anu ni tweda na one ni girlfriend one na na tiache na da ko no get there so na di yen so agro no na onu woni se tokuro bi da ho edi wura mu on do bi aso or the torso. Tina lady didn't say you only play romance. Along the line, who said it? Said if you play Tiaquan, to say, why is serious? What's what big? I don't know, we was in you. And that's so. And that it be a channel two voice. And was me do no. At the end of the day, or Barry Chile, he said, you see the channel, the Cotian, the channel. Ben Piashim Cacrebi. Right, I end them. I feel now or go about 10. Until the ambassador Chile said, Lumba to him was to be a liberty so area. Only in party. I didn't know each other mean papa, and I want to check him or women when left for the grab of him. The American said, and Mamma, I won't tell you all. And my prayer for care, but sometimes a near my young pie, but a mom and say home then. So the one pie. The man so, or could you man party, and only near ma, or call home pie. But when you say, Kukra, and it's not to give you mass to give the fear. Sandy man of a cost progressively, I will divine intervention. A demand try said the idea pie over the hour tata. Alongside in pie bottle, not practically. What do you need for the annual and how innovative you are, how dynamic you are. And I make us say, or bad to me, Cotiano to say the way you free move. Emma Bema Shua, why I get to say tissue, the upper pass a bit, be air tracking. I didn't know to me so Bema moon fine to the fee. Emma knew who said, no, what dear be also a moment so. So what I say. And Mamma, a being a foot, where they are a girl 1 day over. But Saturday, I wore a ban or cock, or who said, you will feel. I remember me from my papa, they respect their wives. Or the need money. Nana, I saw yen try home rasisi na ye buyer near befa afre for nti ye try ho abasisi ahwe for na. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby, media tajabo, jinja omu, ege no neko, upacha se, uban manumbiam. I don't cry, atadi jinja, and then the woman mati do, atadi omu, obiaba numbiam, kanu manumbiam. I don't cry, atadi jinja, and then the woman mati do, atadi omu, obiaba numbiam, kanu manumbiam. I don't cry baby, media tajabo, jinja omu, ege no neko, upacha se, uban manumbiam. I don't call, atadi jinja, and then the woman mati do, atadi omu, obiaba numbiam.
Go atagiji yomne nyanse wonto ema nipa on the enfie edunwo ensese apin for eno. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby, media tajabo, ginger omu, no neko, upacha se, ubanumanu mbiem. I don't cry, atadi ginger, and then the woman mati go. Now you Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today.
Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access. ODO MU NKOMO Jumedi eso. Yetwe onkoje nkrato yasan aba. Abusuafo isese ye bia o matrofo no atum. Number is 0200603602. 0200603602. At the screen enso eso na efre. Yesro ofra na odum TV ne volume no. Na watie me afi wo phone ne so sei ene me nkasa normal call. Otie free TV ne so a ema nkomo no enye de ye be yiwa free so na adwumadi ne enye kama pa ye de wasinti ye tie so on so obefre nana obi di nasem bai wase mema no ebi mpa mi e romance no bi mpe on de umie on de hiansa no kot nya brem se yiriba na ape ni oba bedin are na mema mbiti sa because oba no se oya abema nde on won pesa anu ye ne simple bema bo ho yini hu ni o ma romance no do so an ho beba ntem o ma romance no do so ho beba ntem pacho obi aba hello hello good evening me pacho ufra ye ka ODO MU NKOMO anu age so dedew na nkomo na ide ODO MU NKOMO dedew me pacho odin baby akase free jina ye mami o line no jina ye mami me pacho ye ti o kasa hello hello yes sir ODO MU NKOMO dedo me pacho din baby akasa free me pacho udin nana me pacho yeti o ntimi ni twani ye wo soro no safai ma wa ha obemu apo no why safai nti ensori free TV no tena ho safai ma wa ha obemu apo no why so wo hia du nso ana wa frɛ doctor number ne nso na wone no akasa hello 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 ODO MU NKOMO no age so dedew ODO MU NKOMO o se dedew ODO NKOMO de on se ede dedew me pacho din baby akasa free hello me pacho din ni baby akasa free oh kasa free I am free dun kwaw yeah me pacho din hello oh hello 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 me pacho udin baby akasa free hello and the line be irene so bi gina so hinhimo anadwo ade asase obi gina so hinhim line pa hello ODO MU NKOMO hello ODO MU NKOMO me pacho din baby akasa free Prestia yo me pacho etil iman so I have me energy mama is all right but I have a and saying you are you know mama is like sorry I said we got to be I wish oh but the money yeah by no kasa ma dana me one is yo that's it na ose na no kasa odi bibia ma no nanso na no kasa no emwa ni ye obi aba yemfa no hello ODO MU NKOMO
Dead, me patch within baby a cassa free. Yow, cassa free. I am free. Yow, me patch you. Osuru. Ebi a wadi kan ni kote wo kote a chebi so a kote na osuru. Wo hwe kote the size na. Ebi a osuru. Yaw. Yaw, wo no be de wo nsuru. Hello. Yo, mami, o se oba no omano di opebia sex on man nemum na no kasa amasisi odo wo mano esoate esote say ya de a ma be baby cry bibiri wo nti e be dey obi aba. Hello, good evening. Odo mu nkomo no waje so dead though. Yeah, oba hi ma me pa cho din baby akasa free. Suzy kasa free kaswa nkramem yo ma me pacho ye tie wa obai ma no did you make the I saw them one na be man did you make the I saw them why elder hey you are be after the elder what we investing was I elder what no idea you man so obey you macra ye elder Mami unim ma ye wia frɛ ye wia number na ye de WhatsApp line na o de ye wia na wa frɛ number be betudwa na wa frɛ na ye no wadi nkomo why ye be ma wa pa baby a u benya eda insrechi why kwa kuma to ye yo ye da sipi nya me shout. Hello Mami, for a pawn, my unia bem, man, mammy. The dofono, immuno. Bible institution company, I could once say, Bema or Batty, or Busanity, and see or bar submit a fracture, say, Bema be a mamma, and now you be a bemano. That's a one guna, all lucky baby. And see your best say, Bema, no for banning to answer. Obiaba, hello. Yes, sir, me patch all the moon como. Dead me patch din baby akasa free. Konongo nana me patch yeti o. Wose okoti yeketua. Yeketua. Wako hospital akọ check. Nana ebeboa ebeboa pa di kan ko hospital. Na ekọ check wo kwa ombe o labs ne ade bi ehwe bia na problem bi na wanya eno because wo ho a ade ni ntime nyo te se ka taisa to call hospital na akọ check ya afi na ne wa fre doctor na ne na akasa e bia na problem bi na ede ewo doctor be mo oduru kote ni be ginam na utimi dididie utimi didi e mo aden ne wo fom na
no ewo form utimi didi yo yada sipi nyame nso nti ko hospital we are friend doctor say doctor number no yet better screens no our friend why yada sipi nyame nso hello line wa ugina so we him you di agro so esi osi form ihia e pa hello good evening oba hima odomu nkomo no waje so dead odomu nkomo hello oh oba hima oko hello yes sir odomu nkomo dead me pacho din baby akasa free Mankesin yo asa mankesi yo Steven Pacho yeti yo me pacho ma kan no tinha que ter em coco men man o eu fazia vai men aí o urbana minha foi vermelho o que é uma semana yo Steven yeda se pi nyame nshaw wo se be ma de enuama wo ka se utimi nya kwan agro kote no e ma na ni je pa yo obi aba hello yo oba hi ma odomu nkomo de me pa chodin baby akase free New Takra, the Preslam Pacho Yetio. Mbajo, yes, the old Sake, Brahman, your question. I am always in your council, I will be true, but you'll be in a crowd. Mammy, where did you send you? Doctors Nibi Nanu Ekasa to Miss Row. Why? Bibisa doctors Nibio. Na epe nimdie kakra efiwo mo hello odomu nkomo dedo me pacho di ni baby akasa free afijase ejoso efijase yeah come on so dona no ohun se odona no ye ne ma bi basa basa o twetwe no ho e bi so na adidie ne tata ana oh hello yes sir good evening odomu nkomo yeah because definitely time yeah and so kwa na kuro be so pa ho de say wo kuro be so pote wanchi kurom yo yeah wanchi kurom no want to be ambassador visa me pa cho bisa kwan da form me abayan bi na me ti won no ti yo mo obu na wo fo so wa ya yeah one minute one and then no Chese wanyem no nyesa wanyem no aya ndi so ko yibo na me ti me ti ati ndi no e ma ne ko ye police so ati ati yeah ko so du so no asai no na me so me no police ko ye de akwache no ndi ye ta na da no mo pre na o fa ni ye ma o so ko ma ni ni ko di o ba e ba no do dan ni dia so ni na le papa no ba se o mu dia se no mu dia o bu ba so ni mo da fa na ni e ko mo ko na ko ni se no e fu ni na ni ti e so ni ta o mara mi ta we die Mr. Bomodin ko police station hobiu na eni o mu enkoka because wo makumu nipa
say wo nipa ene wakuno nti wo police station wo bi o say case na ba na eyiye no wo san ba be ebe hanyam wo be hunu na ade nse na akusie na yenye why ye da si pe nyame sho ye fa frefo ye fa frefo bia bio ye last caller. Hello ODO MU NKOMO de me pacho din baby akase free masa what di bi awi ana what di bi awi masa o be yi akono pa wa ha nwumire sei wo mini se do si ji ade wo die what di bi awi ya ti hapa ye na ju sabre wo de wawi sabre kure benya ka akofie nso ya asem masa wo di se no ba kwa na mienu ba kuna wo ne sei mu ekoye pa nti oba ne wo ho nle wada wo jete ti nyesa obey mi nyana ye ewrade masa wasem kasa ebia na wo asem we ya ko na miri yo mi oba na mi wa jesu enu ye penyi ganu so ma na mi drama Fred doctor number no so what na sa atam na odi twe na wo hwe odi twe doctor number is 0244 67 0244 67 4927 0244 67 4927 yo enti o de Fred doctor ene nkasa why yo ye da si pebre nyame ma odwa na dwi mo de mo wa na dwi di ne de ete ya ye da si pe nyame nsha abusiafo ye didwumadie no kwa wi ya ne sa wunya ne ba bia Kumawu TV dwumadie kwasie de bia na dwunondu pepepepe ye srot na ho dwumadie di ebia ye wie o pese wo problem wo ne kasa wasem bi apese oni e ka bi apese obe sponsor dwumadi na number obe friend 0244 123 801 0244 123 801 o friend e biza o de twen obi gina so o kana sem na wo wie pe na so de o de abetum ye be wa abotre ye be tie wasem ye be buaw ama bibia aye kama pa e de ama ye wie nana so aba ye wie wasem tia me emfa nyu sorry so masem tia ne se me tu me mafo se ma yem fa ye yire no agudie ni agro san se nyankopon se mo ani nye o mra ntibirem ayire ho nti o yire na waware no on na nyame de na chewo so obeli di abonten kra no ye du frupe ye recognize it, but at least respect o yire na tran ho san se ne ma no so one way no mo ne ye de atena for 2019 no mo fa ngura 2020 omo change style and no be ma aware na so bring na lumba boy bo so baby ayo ba daddy sounds na be me bia nso ye be ma wo hwemi ya mon kontin hwe de wo koro ni be kan o te semi ya wo hwemi ya mami ye wie ka come person me get out to say imi baby di na answer my say ne be ma ne da on play romance ye wo miemia no kra so you ka fa che twene da ho mo phone na da ho mo wisa asa make us say kwati ade banya kwateketo agirima na ogukuru leba it want to show ni mama wa for betiti wo be kuno betiti beti ane tre it would romance ka krema na kana for asa na ogudi no nsramo osunsu atwe no osunsu no waje nse krata no watitim obi ama opipa na obu ofu titim se ya wo tetetwe no na ye tete na nka akoto omuma omani enso omukunu ebu de ya de edikan ya de bible atwo ba omu be ma sebeta prata won fenya e waste eni ahumidie na enkyere wodo na wo do ko abontiba kra ma abunfu no kan wa de hye wo okoba na opia na obegye no eni so be de lo tika kan pese me kan yo ye da busuafo ase ye da ahwefo nyina ase ye guess ye da mas na na so aba wa pre honorable wakobom toa chese edne wakoye na yi nyina wi ne otie na wabre woda nanso ye hodo
ɛne asantema wiase Ghana man ye ho dosi oba be cancer ma me obi nso afa ɛde asiesie na wade enti wɔse da bi wura me na meba ɛda wase nana nyame nhyaw na ɛnanye a wayɛ enti nyame mmoa na asambere man aba no brada emo no nsia no nso no wɔkye de ye mobɔ no na kyese wo mpasu aso de kyese ye tu powder no de nyina beba na ɔtwese na de ba na champagne kese ye tu su pou na kyese mane ɛda wase pi nyame nhyaw ini abawe jai ogro ho bedi woku we obawe so watosu wo twi o kafel ai we wo ba kafo ama wa wo hwa na te power na pai na kyese wa joni so abusuafo dwumadi ni din ani odomu nkomo ye de bro kwasi ada bia nondu kosi se dumie no bebo yawada nondu pepepe anajo esan e de bebro de aye ni nei obesan etimi ahwe ebia opese osua de bi ensem no wa anti no opese otie ni ya yawada sign ekohwe na kwasiada wasan ahwe ye do bibia ase wo problem bia free number ni 0244 123801 free na ye sponsors nso amoma be so dwumedi yasne na da bia etimi edi dwumedi ne nso edi abro ye sremo mo free na mo banso a ye be du dwa kama mamso mani etimi agi edo bibia ase me di dwumedi ho kya me di ani owura asamo nyame bo adasene mo besan at yenka odomu nkomo no agye me so dedew. This advertisement has been rated and approved by the FDA. I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Egan Echo, Upacha Sing, Ubanmanum. I don't call, I tell you, Jinja, and then the woman Matigo. I tell you, baby, media Kajabo, Jinja Omu, Egan Echo, Upacha Sing, Ubanmanum. I don't call, I tell you, Jinja, and then the woman Matigo. I tell you, Adonko atagiji nomenyanse wonto ema nipa ondi enfie edunwo ensese apin for eno. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Adonko baby, media Kajabo, Jinja Omu.